Kanza kwethu kumuncu kubalandeli benkabination ikakhulukazi abalandeli bakaBig Zulu kanye noMduduzi Ncube uma ngabe kulokhu kusulazula ey'nkundleni zokuxhumana amavidiyo lapho khona uBig Zulu ekhala ngobudlelwane bakhe noMduduzi Ncube. Uzokhumbula ukuthi-ke ey'nyangeni ey'phelile uMduduzi Ncube wamemezela ukuthi-ke usiyashiya kwinkampani Inkabi Records eshiya-ke neqembu labo inkabination eyoqala-ke eyakhe iBlackbird Entertainment. Lezi ndaba-ke zababuhlungu kakhulu uBig Zulu kodwa kuma ngachaza uthi-ke wazamukela kahle waze kwamenzela nomusa ukuthi-ke amkhiphela ama-album akhe amabili ngaphandle kokumkhokhisa. Kodwa ukuthi kwababuhlungu kakhulu uma ngabe-ke esejikelwa uyena uMduduzi Ncube ekubeni-ke ebe amsiza engelutho futhi-ke engumculi wokuqala ngqa akamsayina ngaphansi kweqembu lakhe noma-ke ngaphansi kwe-record label yakhe Inkabi Records. Ngicela ukuthi simuze uBig Zulu eyichazela yena. Kanti ukusiza umuntu into enjani uyanganisenda mangabe sengiyisitha kuwe wena ngqo mhlawumbe kwabanye abantu obviously abalandeli mabekhuluma ngaphandle uyangunderstand uba nalento ukuthi obviously abazi yonke into but mase kuphuma kuye ngqo uzubuza ukuthi mfowethu ngiyafisa ukuthi mhlawumbe bengingabuza ukuthi ngenzeni but bese ngiba nalento ukuthi no obvious ngiyalazi iqiniso ngeke azangitshela ukuthi ngenzeni because ayikho into engangayenza icala lami kwaba ukusiza nje kuphela Mduduzi umuntu engamthatha mina engenalutho ngenxa nje yothando nokumbona kwisimaye kuso ngamthatha ngamfaka endlini engamenzela yonke into. Then mase kufika isikhathi sokuthi athi yena usefuna ukumela ngithi mina mfowethu from ekuqaleni ukukusiza ngangifisa ukuthi ufike kuleli zinga leli. You understand? Yeah. Ngezandla ezimhlophe ngiyakhulula hamba omela. Then futhi sekubuya kuthuwa mina futhi sengithuwa for in manje kwayilona yena ngqo umuntu sengiyisitha kuye. Big Zulu, I have to ask you. Yeah. Ngiyazi ukuthi lokho mhlambe kokuphola inhliziyweni. It's making you sad. Bese fana njengomfethu. Ngoba okuqala ngisho ngithi artist lokuqala engangilisayinile Inkabi la kwabo oqala. When's the last time ukhulume naye? Hayi angisakhulumi naye ngikhuluma naye. Angisakhulumi naye. Kuyezwakala mfethu kuyezwakala. Enkundleni zokuxhumana la Big Zulu kulezi nyanga na kule nyanga edlule nje siyazabona la indaba ethi uMduduzi Ncube nakhe ehamba njengamanje nakho sekhona uFanatic. Ungathini mhlambe lapho umsebenzi uqhubeka kanje ngejwayelwa bangabikho ingcinamba ngoba abantu bakhuluma into eziningi ehlukahlukene. Yabona bhuti omdala mina ngicabanga ukuthi sengikhulile angiyena umuntu ongafisa ukukhuluma mhlamba manga ngithini umuntu Inkabi Record ayikho into engamenzela ngayona yabo samenzela konke but futhi kimi ngaphakathi isifiso sokumenzela bekuwukuthi vele akhule you understand akhule naye azizwe ukuthi yazini sengikhulile ngokwanele ke manje mangabe ezizwe ukuthi usekhule ngokwanele kuyafika la uthi khona ngisho ekhaya mangabe indoda isikhulile kuyafika la iyaphuma enqini. Yes uyabo so naye ke kwafika la athi khona hayi ngicela ukuphumelela minxiwa ngenxa vele phela yothando kimi nanokuthi from the start ukumthatha kwami kwakukumsiza kwakungasi ukuthi ngizombhinde Inkabi Record uzothi masihamba ngithi usakweleta ama-album angaka wanje masethi bhuti omdala sengivule ini yami ngathi mfowethu ngizokweseka ikahle lento yenzeke I think boma 2 years back 3 years back but ngenxa yothando lokuthi bengifisa ukuthi even into yakhe le ayenzayo iphumelele ngathi mina ngizokureleasela ezinye ingoma Inkabi Record so that sizokhona ukuthi sikusize uthola ama booking and build your own thing. Umuntu una about 2 years Inkabi Record ebhookwa ethatha imali yakhe kodwa umculo ereleaselwa Inkabi Record imphushela imenza yonke into but Inkabi Record ingatholi ngisho cent kuleyo mali leyo ngenxa yani ngathi kuye ngifisa ukuthi abe stable ukuthi abe nemali yokukhona ukuthi enze into zakhe yabo eqinisweni kwababhlungu mangabe esebhala ezinye izinto nanoma phela wawubona nje ukuthi okay useyagudla la understand kwababhlungu ukuthi awumfowethu ngikwenzele yonke lento le ngakurelease futhi kamnandi ngendlela ocele ngayo angikubhayinde ngalutho into ecelwe wena
una 2 years uphumile enkabi but ngikureleasela umculo wakho so that uzoba sebantwini uthatha ama bookings wakho wena imali yakho eyakho yonke but still usabhala izinto ezinje ko Facebook you understand but kwafika nje la ngithi khona no into esengijwayele iyenzeka kuma artist once eqala ukuba makhulu ngavele ngathi angimele emumva but kuko konke bhuti omkhulu umfana ngimfise inhlonipho engimfisela ikusasa eliqhakazile engifisa ukuthi naye one day whatever izamayo manje ingakhona ukuthi imsebenzele the only